change. People of the world today are failing. All of us left for ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love, sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Walking through the light. We're the people, we can do it if we try. I know we can do it. Somebody takes me why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are these people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Looking through the light. We're the people, we can do it if we try. Yeah, I know we can do it. Somebody asks me why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are these people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. Well, it's time to make that change. People of the world today are failing. All of us live for ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love, sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. I know we can do it. Somebody asks me why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change.
Manase upo titau abatu Salambo ma ia toi fo ia tu Kato pepese Telo pa Telo pa Yesu Telo pa Yesu Te vivi ya Yesu Ia, pi ia le tua i le nei e fiafi, i le asu sa pati, ia o le leo ua tui titi lava tā leongo, ia pe tui tolu nei minute, ia ona tā lo le ono, ia o le whaatalofa le nā, ia nā ua tau ai atu le tātou, le amatanga ina o le tātou por kalama i pespesenga, ia o le nā e whaamaro atu le paso le nei a por kalama le tu fine ia fina ia o le nā o tau tantanga i atu ma ai atu tongi mai o saina le pas ia o le pas fo i le la ia se tasi ia o le nā sa whaatalofa atu le mātou pas ia ilona ata le nā ia whaatalofa ma waka mai ia le tātou a inga e le ngate i leo tātou wō ma pāanga o le tātou por kalama i le nei aso ia i lunga o le tātou por kalama ia e whiwhi e whaatalo whātu ia ma whaamalo atu le tātou por kalama i le nei fiafi ia o lau por kalama nei o le Jesus is the answer ia e pei ona pei masani ai ia sa te tasi ia fiafi uma ia o le fo ua maua le nei wanoa ia ma te wa alua to i martina le ainga i le nei fiafi ia e tari tonu sa tātou te le i mafuta i le sa o te atu nei ia sa le eise sa le wha taunu uina sa tātou por kalama ia o nisi fo i o fuanga sa papena o na mai ei ia martina le ainga ia e whaftai i le atua o le ua ke pule me ua lo longas okay le ua maua nei ava noa e tue tātou whaatase i lunga le tātou por kalama i pei ona masani ai i asa te tasi o le watu avelevi inga mal whaatai i le atua ia o le nei ava noa tā ua ia o tātou maua ia i lunga le tātou por kalama tātou te mafuta ai ia e pei un tau sila fia ia o le tātou por kalama ia o por kalama tuai ia ma e fufuanga tātou por kalama pei ona masani ia sa uma ia o ai lava ia sa la unga fo i le mātou e kalisia po le mātou mautanga i le ni aso ia e matio mai ia matio e whaasoa ma wha lau e tele atu lona upo sa whapenana wha manui e mātou i lea sa ma lea sa ia e au ngā fo i le tātou po kalama i le nea fiafi ia te oe pe a whai ua 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 le maua se taimi e te alu e le whale o le li i le nea sa ia po le a lava le mafuanga ia e whaapitai i le atua ia o le au ngana o le tātou por kalama e te mafuta mai ai ma e whaalongo longo fo i le upa wina le atua le a tātou tala noa i le sa ma le sa o le au ngā fo i le nā o le nei au nanga o le nei fo i a inga po ia po ma oho i maritina o le ainga ia ma le uso ia ta po ta ma fo ia tala lei mai te sa mua ia stona te tasi ia e whaasoa i le upu i lunga tātou po kalama ina ia whape nao na whaamalo si e se anganga po se loto po se fina ngalo ia o se tasi fo ua mo o mia le upu le rii pe o mo mia se whaamalo si fo ia mai le fionga pa ia le atua ia e whaatai le atua i le nei ava no tā ua ia ua toi tātou mafuta ai ia o lea ia whaatalo whaatu i sunga i whawhia ngainga ia mōtou whaletua ia i le nea sa ua te teritonu ia o le nea sa ia o le asa te itasi o asa nei tu te whainga luenga ai e wingo le whaamatalanga o le asa nei o le a e matua e fuli ai e whawhanga le lafo ma moe
ia masasa le lafu mamoe i le upu o le ali'i ia. Ia o ngā fo le upu o le ali'i e sasa i le tangata, e sasa i le mamoe. Wa isi temi e motua i ula vale i ale mamoe ia. Ia e whaktai la o tau sunga i whawhia ngainga ma o tau whalitua. Ia, mo le nofo talo e le ngata leo le upu o le ali'i o launga pea i lea sa ma lea sa. Ia ina ia whaamalo si ai peo mātou wola whaalea nganga. Ia ele ngā te leo tātou tamā, mau tātou tina mā tutua. Ia o loo tāpua i mei pea. Ia wao tātou whaiva i whi au mga nuenga. Tātou te usu wa i ei tae au uma i peanga i atu ngā nuenga o lea. I whatalo whatina i o tātou tina mātua. Ia e maise o tātou tamā. Ma lo lava tapua i ma no fo le no fo talo. Ia, e le ngata i leo tātou a inga uma mo tātou o paanga o le tātou pokalama i le nea fiafi. Ia, e whatalo whatua i le Jesus is the Answer podcast. Ia, ia te oe le nea fiafi vi ia le tua. Thank you Jesus whatai le tua i le nea aso. Ia, sa whapena sa tātou o ai avere vi inga ma le whatai i le tua. Ia ele ngate leo le tātou whaalongolongo i le upu o le atua, ina ia whapena ona whaamalo si ai o tātou wola whaalea nganga, ele ngate lea. Ia o tātou tangata ina ia tātou maua le ola, ma le malo si. Ia, i le aso, ma le aso le tele na waa ala atu atu le nei ava noa i le tina le ainga. Ia, e whai fo isona ia, whata lofa o whaisinga lewa tau te lewa ai me tina le ainga. Ia lea, ia. Ia, whakatau lava mo le awanoa. Ia, whiawhia lava loto le ni tūlanga whiawhi. Tatou mafuta i linga o te pinga whailangi. A wāfo i se upu wha mahalosi po se upu wha mahalosi mai le awhiunga le atua na mātou whaalongononga i le ni aso. Ia, e whakatau ai le atua awa le wēsa le atia. Ia, sa le iei maa ua sa le se tatou po kalama. Ai whaftai le atua i le wanoa sa tu umai a te ima ua ma te vai malanga tuai i Seattle a wāfo i ale le asia singa o si mātou tina. Ia o le vi inga lawa whafo i le atua po a lawa me tupu mai le ni o langa. Te tawa i a tātou on tātou awe le vi inga mai whaftai ta mā o na lona alofa tu noa i a te tātou. Ia, e whaftai fwoi au i le atua i le ni awa noa matango fie. Ia o tata toi mafuta i le ni tula fiafi a. O asa uma, every day is not promised to us. So, you know, every day e te tawa i a tātou na tātou awe le whawhetai. Ma le vi inga i le atua, i le ola, ma le malosi. I le ngata fo i lea, ia o mawhai fo i tātou. Ona tātou toi whaatasi fo i le ni tula. Ia o le vivi inga le nei loto o le loto le ni tangata i le nei vai aso sa mama futa tuai masi mato tina. E ui lava ona ua whailangi le well, you know, God called her, but o te whawhitai le tua a wā na moe mato se mafutanga fia fia, you know, wa aia fo iale lau mata fia fia o mom I ua ai mai a te ima ua. Ia o le mita o le loto a wa ele I tu ua Seattle na whaamanuia me ale tina ma share mai lona loto. Le mita I lona loto o na ua ai mai o whaanga ina lana whanau I linga luenga le atua. O le whaamalosi fo I le nā lo te fia a watu le ni te la fia fo I ai I se uso po se tuangane fo I ta mātina o lo mafuta mai le ni te la I le tāu o le ave e tātou o la mole li awa e le loa lava I tātou le aso you know tātou te le wala au mai I le atua awa sao niuni tātou nganga ma tātou loto. Ia o le nei la fiafi. Ia fia lava le loto e toi mafuta mai ia te oto o misia fo ia le pokalama I
La sa e lua ia au le vi inga e whaafo I le atua a wifi ia soa tamaa e lofa foi au ia. So e ne I tele na wā ia la tutu atu le tamaa. Ia, bi ele tua. Ia, tatu po kalama, tatu a inga mo tatu wau, tatu paanga wha mole mole. Ia, awane I ngā lona, subscribe le tatu YouTube channel wha mole mole, e re ngate lea, ia, o le tatu, tatu Facebook wha mole mole, share le tatu po kalama. O nau I lunga, e alu, e mata mai lunga le tatu Facebook, ai ai le ngai piko I lunga le Facebook pa ngai ko e alu fa fo ma le video ai ai lunga I la ko mo me subscription ngai la ko le information le o le YouTube e pa ngai click le link nga ia pe ke alu fo search le link ngai lunga le YouTube ia online fa al sa o to le ta YouTube fa mo le pe apa e tele I subscribe le tato YouTube fa mole mole na le pau ale na na le pau ale na lo me fai na le o me ale subscribe le asi si me pau me ngo pau me anga ele fai o nga wa un ka ka mai lim a fai ngo fia ngo ko kwa o mi ia subscribe le ka ko channel na lungo le YouTube fa mole mole ia o le vi inga fa fo I le tua ia ona fa manianga ia ia te au e le ngata ia ma ua ia fa peo le tatu ainga le tatu por kalama le ne fiafi ia e fa petai I le tua ona e ui lava ina fa manu mai le au pongisa I lunga le nei ainga ia ai fa petai au lo la ngona pele fa ma fana mai o le tua ia I yo ma ua loto a wā fo I le wala au pa ia le atua. Ia, isi o mātou enti a song whai I sa mo aere ngata I lea wha pesi o mātou tinga. Ia wha longo ai. Ia, I nei I Amerika. Ia, e ui a o motusia le mautanga. Ia, ai te le ale oli oli ma le wha tua I le atua. I le wha I longa pisiri fo. Ia e mātou te mauti noa ia o ua. Oli oli ma fia o lo mātou tina I le ola e wha avau. E le ngate le ia wha pēsi o mātou enti o lea. Ia e whaptai atua I le tātou por kalama. I o wō, ia mai e masani ia. Ma tātou uma ia. I la o tau nofo talo fo I ia I mā ua. Ia a wā fo I le nei vai tau ia ua o ai fo I le nei a inga. Ia e o le tangata e malama lama I le atua ma le tangata e I loa le atua. Ia e po wā whawhita uli po wā fo I me tutupu. Ia e te le ale le mawhanawhana o le loto. To e langona le toa o le loto. E whainga e whawhitai e la I le atua e tutupu mai nei mea. Ia ua. Te le malama I le atua o le ola au na fo I le atua. Ia ua whaatele ina o sui fo I le malosi I le pere mesa I ai. Ia e le ala au te whaapitai I le atua I le tātou mawhtanga. I tātou wōmpa anga o le tātou pokala ma whaapitai te le lawa. Lo tau nofo tano. Ia a wafo I le nei a inga. Ia e le o e se meu tupu. Everything is normal. Everything is good. God always good. Se le ke lo rap kala sa e se le maanga ia o le mea o le sau o le wala au o le atua. Ke lo le mea mo ia o uilo. O mali liu na ia umatua. Lo tama. Ma lo tina na tausia. Ia o le fo walu watu lo tina na o wola. Tori. Le maanga ia le mea e lo wo. Te le au tangata o le li. O le ua o le ua oli oti, le ua fia fia.
lau fia o la o le mea sa lātou tau mawhai o ai e lātou ono sai I pua ngā sa lātou o ai a o lo so I fua pia. Ale te mini, toli. They're all in heaven. Alisoi mea o te fia. Ka kere loa, but ke whawhakai ai wo fia I fo mai se ma kari, le ma angel. E alo loa e o e al matala noanga, how is it bef po le me la tu te sila fia, po le me loa e le matali na I o matua po le me wo fia I fo, amuia la ko o la tu. Ia o tātou o lo hola pea I le lalang. Te anga whai o mea mau aka. Oli o lotu. E mo ia le mawhtanga ia mau mātua mo sa tina. O motsia. E o te whawhetai ono loa ui loa. O ui loa o. O lau o manuia o lau fia I le langi. O oli. Ia o tātou nei le ora pe le lalang. Ia. Whamanos. Ia tātou maua le whamanos. Ia tātou e lea le wala au me o le atua. E le o me le wala au o le atua. Ia te oe ma. O ro tātou ngā lulu e pe I le atua. Ma ngai ia se mea ai ke alu o e loa le mea ngai ki o I lo wolang. Le me hi o I lo wolang. It's a very good feeling. E te alu. Ngā le ua wai e le matoti ngā le wa. Even my other mom and my dad. Ngō wa ai soli. E ringa haka o lai ofi. E re o whango ngoa. O le mea mo ia. Ngō wa ai. O lai mo kwa I fia. Anga kuai ngā ho. O ngā o le wa ai. Fo ngā le wa ai alofa mai ia I mātou. Kano whai si o whanau po le ale mea le au a le la au. Ai te ro. O le wo fia le wo ai mai wo. O wha ora inga ma wo ave le ora mo le tua. O ia o le teimi hoi lani. Ia. O le fo o whailau tō lua whailau whanau. Ia o ia fo I le mana onga I le tua ina ia o sao I le langi. Ia sao lo tō lua. Ia sao fo I moro whanau. Le ala wo tatou mātua sa nau ai le mele. Le ala o tatou whiora I fo tatou mātua o whai a tatou a inga mo tatou whanau. Ia leo o tatou se e vaena, se e o tatou mātua. Me le fiu ai a ngangi aku ngofo I lunga le loko ala e moi. Ngofo I lunga e whai kauku spa ia whai ngā loko e re ai mo kwa I wha le hango mai ha. Kau whai ai kui mai leo langa e re ai a lai fia e whai kui ngau o leo langa. Le ala ua kākou kofo, le ala ua kākou wā ai. I mea sa ngau ai o tātou mātua. Ina ia tātou maua le ora I whaavavau. Le ala o. Le ua tātou tofu. E re whai ngō fie. E re whai ngō fie le tau whaatou ninga o lo a inga. E re whai ngō fie le lo tau mawhai ia wha. Ia sa vavali lau whanau. I upu ma le fina ngalo a le atua. Lea o tātou o ai. Lea fo ila o taola. O le fo o tau mwhai e tele o teimi tau se ilo si o mātou ainga. Ia o te tau mwhai fo I apo ai. A hao fo I o ai me fo ili tina o la inga o tau wha le tono te fo ia. Ia. O la fo o tau mwhai fo ili to o lua ia. Ina ia whape ngā ina ia. I tatou ia whape ngā ina ia. Awane ia o wha le tonu pe. Le reo o tatou o ai. Le ara o tanofo me mo mawhafo. Talo whai na ia o mātua. Talo whai na ia o mātua. Leo wa talo ngā. Leo wa talo ngā me molo la tanau nau ia avelo ta a inga I le atua.
ai tava ai atu mo ko i fa le ango mai al to do ma le fana le o tan longa o le a pai o lo e ma tamata mai e siri lo tatu e a vero tatu ola i le atu manu o lo o e mau a pele ma lo si ma le ola war temini wale te fai lo ngata ngata ua sau wale oti ua sau le oti la le upo fa sa mo fa ile matua fa ile moto pe ke ko inga o ang sau le oti sau wale oti pe ke la ikiki o ang sau le oti oe sau wale oti ai le leile sau le oti ia te oe o lo avea oe ma au na fa ma oni le tua amen te lo o le temine ia te aua ia te ilo ai i lo to rua ma aua ia mo lo au mo o le ko popole ai me wa le mere o ye o pe o le pisa kanga ka o le o la lang fai e te fa mo ia la tale ma ko I press my low like o le mere o waingi ua tele na le pisa tangata I lalulang. Tangata I e ola I le tino ma tangata I tatu taumpai au mai e awile ola I le tua. Ua tele na tau le misa tangata o lalulang I mea faa leanga. Ai peia o le ua toe pisa alfa na ua le atua. O le mea le na le ua ai e nei. Ua tele ana fei ngā I le whanau o le atua. O I whanau o le atua. Tātou I o ta ua mo tangata whaolaina. Ua toe bevesia. Tu sa la ua mata mai tangata lalangi ma ko e mai a kako. O le ua ko e mai a kako. Kusa o la ua la unga lis whaolainga e kau mawhai e fix le whaolainga o lis kangaka. Alai e kangaka I whawhau o rei ka ngaka I nire ka unka ko o I ka ki ka ala I rifina ngalo o le atua. Al mele e. E pe wa ika liswa o la inga pe wa ai me o. Le inga le me mo inga le ka ke wa ai e lungo ka penga whai lang. O le matua se o le nā mea so. Ngo ko wa ai wo. E mo I anga e ngisi o le au so o Yesu nga kau le fie I a Paulo. Ai sale popole e Paulo. Ngalo a Paulo e whailang le fina ngalo e tala. I fina ngalo le atua. Le fina ngalo Yesu. Ma tala I atu Yesu I nu ese. Le mau e ka kou ne le ngu ese le whao tanga. E rei popole e Paulo. Wasa e a tangata. Sa e a tangata o le au so o sa le fia. Ai sa whale angu e. But at the same time, mo I aere I o fo fa, ere I o fo au so o inga le fifia ya Paulo o ngo le. No. It was a small time. Ar mele o ikako, sorry. e ika liswa o la inga pe ai me o ko kele kanga ka o maka fa mole ia so. Kako popole I o kako a inga le o la I le lang. O kako ngi o kako fa o la inga. Le o kako I lor fina ngalo o le atua. Le o tato I loa le o le mea kaulia ia I kako. Ia, e le se me e ka kaungo kako fau tua lisi fa o la inga, lisi fa o la inga. Fa ma losi lisi fa o la inga, lisi fa ma fa o la inga. Ale mele, tori, e lisi fa ma losi inga fai o la pinge lisi fa o la inga, lisi fa o la inga. Ale ko akele yo anganga ma anganga le kangi ma Yesu. Tele o anganga le fafo le lalulangi. Le nga mafua inga malingi le koko o Yesu. E ni le kako ngo e au mai. Al mele, le ko e mai a kako. Kusa le mako I fai a kako ma mea ula. Le fai kako ma mea ula o kangaka I e ole.
Le ola le tino le fia tu ina naunga o le oranga. O no leo. Ona ho le wa pinge le si faola inga le si faola inga. Pinge le skevisiano le skevisiano. E lo le fina ngalo na o Yesu. O le fina ngalo o Yesu. Fa ma lo si le skevisiano e le skevisiano. Ina ia maua le ma lo si. Ma o ta la i le fina ngalo o Yesu. Io tatou a inga o lo o lo pia i le lang. O lo o faa taua na faa taua a le kongolo. Ua tau whātau a ngā e le whaingale whātau a ngā e whaingale e le ti Apollo. That's what we need right now. We need to go help our family. Help our brothers and sisters. Us, Christian. Us, the family of God. Lo tātou ngā ruenga nā. O le nā fo i le ma ua fo i Paul Kalama. Ia ise au ngā o le nei Paul Kalama ina ia toi wha ola ma wha talia i se tangata o loo i whahuru lau langire le whina ngalo le atua. Peo no mawhai atu, mātou te le popole peto, tasi tangata mata mai, but there will be somebody out there who's going to watch this and hear the word of God and believe in Jesus and give up longa o langa wha le tino, as awe avelo na ola mo Yesu, o le ai le nā o le tau mawhainga, ma le tara inga atu o le swafa o Yesu ke wiso o ilunga o Paul Kalama. That's all we need. Ina ia manu malo meni anganga. Wa e le isi anga tātou te whaola ina, e ma tātou o le lotu, ma whai le whina ngalo o le atua. Ai ngata i te tonu lo tātou, a inga lotu lo tātou anga. Ia tātou atu su sulu atu o tātou malama. I le larurangi. Ina ia mawhai o na awina maita ngata i te tonu o le malama. Amen. E afu. O mea le nei larurangi e alu uma. E alu uma. E le teimi o mai leo ti a te oi. Ai a o loa na abe ina oi le atua. Wha uma i le atua o ngā luenga i lau ele nei. Ai te le i talia Yesu e vea maua li i mau whao. Ia. O loa nganga i le alu le ola i whao. I am so sorry today say this to you, but it's the truth. O lo walu ese mai lau langi nei e te le popole ai. O lo woti mua. Mai le lau ele nei. O le mea le nai e te le popole ai. E te tau ia te oe maa u ona popole the next life. Po o le mea e lua pe ona vai atu. E lua mea o lo whatatali mai. No fuanga o lo whatatali mai ai. Mo oe maa. O le se oli. Ia ma le ola e whaapawau. E le lei alo fia i mea le lalangi nei. Amen. A olo e ola mo le tua. A wa a umatu le lalangi nei. A olo e ola ma le wha maoni le tua. E saolo ola. Lo wanganga i le ola e whaapawau. Amen. E saolo wanganga i le ola e whaapawau. E le anga fo i le o mea le tino. E whaingale e le anga. It's not bad. A o le mea le anga. Ona ua tele lau tui na nau i le tino. Ai ngā loa i lo wola whaali a nganga ma lo wola e ave i le tua. O le mea le nā e le anga ai, e te le lona e se senga. Na o mea i e tātou te mo, o mea o le tino o wha manu ianga nā o le tua i a te oe. Ma lo a inga. A e siri wha asiri lo i a oe mea o le tino ai whatua na i le tua ma lona ngaluenga, ma lona fina ngalo. Ia o le nāla, e wha le tonu o tā ua.
Amen. O tātou na tātou whiola mai na tātou ola I lavlang. E le o whai atu fo I poka lama ne o me o maa ua o sa o mami o tonu. No. E tusa fo I maa. Tusa tātou. A le se senga o tātou au na I le tua. E se lo au na I le tua, e se lo au na I le tua. O la au na I le tua. Ia o tu mau pea ma whai along fina ngara. E te mea o mai vai nga ia I maua, e te mea o mai whapita uli ia I tātou. E ia aua ni a vea whapita uli mpopo ngā e o mai o tātou o langa. E tātou vai e man ngalo le tua. Don't give up. O isi te mea a tupu mai whaavlawe, tupu mai ngako whaapela ia po whea le tua. E tātou te reilo. O le anga lua e mai le tua I tua ia te oe maa. E te mea tupu e popo ngā ia tātou e whengale ina ia wha malosia I o tātou wala wha le anganga. Sometimes we have to accept. E te tau on tātou te lia popo ngā e o mai o tātou o langa. O te whonga e te tau on tātou te lia. Ai sea, e wha tupu ailo o la wha le anganga, e wha tupu ailo o wha tua I le tua. O mea te tupu nei, e sau ni ai mea tai au. O mea te tupu tai au, e sau ni ai mea o lumana. So a whaisa e pa u le nei aso, po le nei vai aso. Yeah. A o mai tai au e o loo maua pele o la male malosi. Yeah. Te whaisi suinga fau. Whaisi suinga fau te talo I le atua, wha maangalo. Te tūlai, te alu. So lea, ma nai e se mea e saulu. E saulu o ti e tu I mai oe wa e veri e keat. Wa e veri e keat. Ia, o lau fautuanga ia tātou maua pelon sa. Ia tātou on sai. Ia tātou maua le loto wha maangalo ai. Wha maangalo ai, wha maangalo lesi ia tātou maua fo I le wherwhanu. Ia tātou maua le loto wherwhanu ia uso tu whapine. Ta mau tina e mai sir whana. O nuu e kālesia. Amen. I tātou maua le ola wherwhanu. Tātou maua le alofa le atua. E mawhai e ia te oe ona e alofa atu le start. Amen. Ia aere ia. Ia vi ia le atua ia o sinau. Wha malosi le nā I le mea fiafi. Aere e lere I o tātou wha malosi. A lau te wha ma a whai olo e mā tamata mai le mea fiafi. Ia. A whai e le o. Or you don't have a relationship with God. Or if you have relationship with God, ngai kere o wha maoni. Yeah, te talo I le atua. God always listen to your voice. Kere o sikai. O le wang fia kango mai le atua e fisoswani mai ia te oe ma wha aali atu ia oe lona ma malua. A o le ponga. O oe ngai wha karikari mai e le atua. Amen. E le mawhai e le atua na tu o te mea ia te oe a ngai te wha alonga tā. Wha mune mune. E le kua me e le kua ni mea ia te oe pēr whai e vai me le kua o ngai te wha alonga kā. Wha maongi. Kako wha maongi I le kua. Kako wha maongi I le kua. Ke lo ngā po I le pai mai o le kua ia ke. Pea ai maua le loto sala mo. Ma isa we avelo wola I le tu. Man, I'll be so happy if you watch this broadcast tonight. Ole nai te whare mai. Po whea lawa se mea nei te te I au e te lia. Wa ratu le nganga o le tua pai atu ia te oi.
e te lia ro Yesu e awema o whaaolo. Ai tupusi mea, you know, any days. Ai te ua vidi mo stanga te ia pamitore. Vi ia lea kua te kako pokalama. Ia walu a si uso ring whaalongono wa kokalia Yesu. Kero. Ero nge whaalongo mai umaramako nei paua. Wa kakangi a kura wha mumo ka mo e solo i whawhora uloko aso le awera ubi i ngama o whakai i lea kua. Ua iaise ka ngaka ua mangu malo ma awere ora mo lea kua. E ui a lo walu ako. Ia e whakai i lea kua la ua sao lea nganga. E leo se vi ingara i a umo oe moro ko o lua makako pokalam. Ia au le vi inga i lea kua o le wao ngāre kako pokalam. I se tangata. Pe ko kasi pe ko no. Ai, e oli mi fia a ngelu le lang. Ani e so. E wa man. Ia fia lo te whalonga ku te mau o whamalusi. Awa e te sa mau le ma loto i le nei pokalama. You know, ele se pokalama fo ia ma ua au se pokalama e whautua, whamanatu, you know, i se uso fo i po se tuangane po seisi lava mata mai lunga o le nei te pinga whailangi. Awa e nida e tātou le whamalosi o leisi. Awa e o lai e tupo e fo ilo whatua tua pe e whamalosi i se uso po se tuangane. E need umai tātou because o aso umai e le tutusa uma aso e aso te malosi ai e fo i aso e te vai ai. Ia ai iai a whamalosi leisi kerisiano e leisi kerisiano. Po se kerisiano fo i se uso po se tuangane fo i leo loa lea tua o se mea mana ia le nā mea awa e le o whai e tātou mo se tātou vi inga a le vi inga o lea tua lo whafo ia. O le nei fo i pokalama o avea fo i le nei pokalama e whaamalusi ia maua i le maua o la whaaleanganga i lea tua. E whesosoani fo ia maua le sa i le ngā le upo, whaitau o le upo o le tatalo ma le ana pongi. O mea nā o lo whesosoani mai le maua sawalinga. Ia e go hand in hand ma le upo fo i sa mata whaalongo ina i le nei aso. Whaamanuia lava mātou le nei aso i le upo fo i sa fola mai e ala mai lea i se tuangane whawhitai fo i le atua le sa ili. Awa o le upo le atua ia e le se upo tātou o le upo lea e ola. Ia o le teimilani o le whaaso atu i le upo sa mata whaalongolongo i ana nei. Ia e atu fo i le ngā whaftai le tuangane ia Titus, Uelese. Awa fo i le na ia tāpina pena mo le upo le nei asa sa. Ia na whaamanuia ia ma whaamanatu mai fo ia te imata o le ngā o le sa ili o le upo le ali. O le tusi lana mo mai e le mata tusi whaitau le nei aso. O le tusi leo Esoto e tolu o lona whaipu e fitu. Se ia o le se fulu ma le lua. The whole thing? Yeah, le la whai tau tu lai le tamā i le whaasamoa. Ia, ona o whai tau atu i la ia i le Peritania. Exodus 3 verse 7 to 12. Apea i lotusi. Ana te mata mai le whale. Ia su i lotus pa ia whaangai. Ia, e sota e tolu ia au lana whai upo e fitu. Ili fia suma lua. Ona whetalai mai ai lea o le ali. Ua au matua wa ai atu i le pōpua ngā o loo nuu, o loo i ai kupito. Ua au whaalongo fo'i i lo lātou alanga, ona o e pule whaasa wā ia i lātou. Ua au i lo fo'i i lo lātou ti ngā. O lene, ua au aluifo, o te la vea i mai ia te i lātou, ai i nima o ai kupito.
Ma o ave ina e i la tau ai lea oi. O ave ina e i la tau ai lea nuu. I le nuu le lei ma le lautele. O le nuu e tafe ai le sua susu ma le meli. O le mea e iai sa kanana. Ma sa yeti, ma sa amori, ma sa perise, ma sa havi, a toa ma sa puse. O le nei, whauta. Ua o mai ia te au le alanga o le whanaunga a Israel. Ua o wa ai atu lava i le sauanga o loo paasawa ai ai kupito ia te ilatou. O le nei, i nasa wia, o te awina atu oe ia Farao. Ina ia e au mai lo nuu o le whanaunga a Israel mai ai kupito. Ona whai atu leo Mose i le atua. Wai e hau nei. O te alu atu ai ia Farao. Ma au mai le whanaunga a Israel mai ai kupito. O le ona whetalai mai lea o ia. O te ia te oe lava. O le nei foi. Le whailonga ia te oe. Ua o awina atu oe. Pe a e au mai le nuu mai ai kupito. Tau te au nai i le atua i le nei mau. Amen. Amen. Okay, I'm reading from the NIV. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptian and to bring them out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites have reached me. I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I have to go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Amen. Ole story lea ole matua ole launga anani ole what is your calling? Ole alo wala awina. Manai ole story lea ya Mose. I mafafolio langa Mose and how he end up ile e whai mo atali I po atali I whai o Pharaoh, pole nephew for ia a Falau. And it's like through everything that he's been through, na toi Falau wina la tua ia Mose e alwe la vea I mai lana whanaunga mai a Pharaoh. Ia o se ia o ai I le story lea ma le title o le message na whaalongo I le nei aso. I le ia Mose I le mafofo Mose a pe fai tau ai e leanga vaanga ia po ai lava ia le lalu ia e lava ai mai le whanauna Israelu e ma nai o le opu lea nea fai le tua I will be with you e whaatasi ai le tua mai ia so ole mela na learn mai ole I le upu whaama alosi le nei so it doesn't matter. Polea, lava, limia, whatever you've been through in life, whatever your past is, polea foi le meo lo yai o lo e yai le neo langa. E vala au ole vala au ele tuatato uma. God chose all of us. And ole fama oninga la uia iloa na vala awina uma ele tuatato uma. Awa
na lofa le atua ia o e mau. Le ana awina mai e Yesu Kiriso e maliu lunga le sa taro. So God chose you and me, lona lofa ia o e mau. Le ana awina mai Yesu e tong yola mo taanga sala E toia watu ai ta ua mo ia. Awa o te tautonu. Na fausia le atua tātou umalava mo lona vi inga. Mo lona vi inga So ole mea lana to learn mai ana nei po le a lava le wala au o iai o i te tonu se ekalesia peilau ma ua le whaanga ino ma ua i te tonu le mato ekalesia le se mea mita mitai a le mea ave levi inga man whaftai le atua i lona e le iwa aina ia i ma puapuanga maanga sala. But he looked past that. Le alofa o le atua ia tātou e le oa e le whaelonga tangata fo ia luna alofa a wana fo ai mea ia fo i fua mea le ia Yesu Kiriso e maliu mo tātou anga sala ina ia toe connect ai tātou ma ia. So ia te aua la pe ana fa mai le tusi le i le Yeremia lona mata upo e lua Jeremiah lua iwa fa upu e se fulu malitasi. The word of God says that God has a plan and a purpose for all of us. So there's a plan for all of us. God has given each and every one of us a choice to make. So he already chose us. But olea, what is your decision? Oleale oleale me o e filifili e oi. O e filifili le atua, o e filifili ai oi ia oi because ma fofo lisi to uh e a le fili o ele to ona ola o mo o ia molevi inga mo o ia but a ola o avelo wola mole li na te ola mole tua it makes me if I fitaya ile tua ilana upu his word says that every day we should take up Jesus said take up your cross and follow me so every day we have to die to self in order for us to live for God. Because ole tato wia ola faleanga ole ola le neila lo langi ole ola lea e ola e anga sala le ola i tato awa o na anga sala mo mua tangu ma eva ia le anga sala o mai a tato ai whawhetai ia Yesu Kiriso whawhetai fa itama ona lona lofa ia te tato le ana wina mai e Yesu Kiriso ma liunu le sataro ina ia moa i ta ua le ola e ola e whaavau ma toi connect ai tato ma le atua. So o le story le whaamalusia e fo ilo ni tangata i le mela lea o Uelese o te le ialu sa o tuspa ia me hapena o te le there's a lot of stuff that I question myself that I cannot do. But I thank God for his word that remind us, if God is with you, you can do anything. If God has called each and every one of us and we want to be faithful, be faithful le valaau o le valaau fo ia o le a fo ile mea e te anga vaai, we all have talent and God has given each and every one of us talent. O le a fo ile mea e mawhaina e au ona i le atua le tāle ni o lo o vatu e le atua whaateta inga la o le pese pese nga lo leo e mawhaina e whaanga ina lo leo e ave vi inga pese e le vi inga le atua whaifa e te lofo e a tapi ango po se play any kind of instrument, that's another way of us to worship God or preaching or teaching, whatever it may be. O mea umana e mawhaina whaanga ina molevi inga o le atua. Ai a whaanga se tatou, meaning we're not doing it to worship God, but we're doing it to edify or glorify self. O le nala pa ua tatou, because we're not doing it for God, but we're doing it for ourselves. Yeah, ole e tolu lava inga sa vaivaina ele tuangane ya Titus ile upule ni ya so ole title what is your calling and the first point was ole sa ili seeking God. Alelai if you famalo se toile
sa lamoi fulu fa lona fai upu e lua. Fa maile ia tawita. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Yeah, I'm off of Hawaii. Man, that means God is looking down at us, like looking, seeing if any of us are seeking Him. So that first point, whaamalosia ya because lauia o langa whaaleanga ia te mi tato te ngalo, na seek God, you know, in our daily walk because every day it's a challenge, lo hola whaaleanga a wa whaasanga ia oi ma mea le ni la langi. Ia ai a ngā le whaamanatu mai le upole atua. Ia tato sa ili le atua. Not only on Sunday, but every day. Awa, o mele sa o tato malo si anga o le atua. So, o sina o whaapopole na i le amata inga o le upu sa whaamalo si ma to le neitu la, le neita e au. Right? Ia, whaktai le tua, ia. Ia, mā nei e o le launga le sunga ia Titus le nea so a. E au ngā po ina le tui whaamanatu mai ai e ia i tatou. Wa o le title o le launga e whaapea, What is your calling? Ia, ah, o le alo wala awina. Ia, a tatou noho mawhawhau le tala le ia mose. I le teimi na wala awina e le atua mose e alu i ai kupito. Ah, e alu i ai kupito e au maia lona, au maia le whanaunga Israel. I le nuu lea ua uma o na saunia e le atua e ola i Israel ma o lātou a ingo. Ia, e ai ngofo ngila ma e mawhawhau i o tātou tangata a. E ile taimi e whainga e wala awina i tātou e whai e whaonga i se e le ngata o mea wha le lotu. A o ngā luenga. Po o te tonu fo i o a inga. Po o tonu o nu. E whai e tātou ma e teimi e wala awina i tātou wha te ta inga. Tono o tātou a inga. Wa e tofu a inga ia ma le matai. Le ia matai o a inga te tasi. Tono o tātou a inga i Samoa. Ia. E la le teimi e whainga le e o ia te o e la ngona whainga le e whainga le e te whewhe. Pe o ia te o e la ngona whainga le you're not ready. You're not ready to become a chief for your family. Ai le ngata fo i lea o te tonu ni ngā luenga. Ei temi o le a whaapea mai le pule o le a tofi o e whaile mea lea. Pēra a tofi o e whai mawha ururunga o lea department ma lea department. E te temi e o ia o e languna ngā whaapea. I'm not ready. Boss, I am not ready. Or I'm not qualified. E fo i teimi e te mana o ai e whaise mea. Ai o ia te oila ngona fo ingale you cannot do it. Sometimes you doubt ourselves. Ai tato whaalungu hoila le tala le ia Mose. Mose, he doubted himself. He questioned. He questioned himself. Who am I? He wasn't comfortable. He wasn't ready. A lea na wala wina e le atua. O le mea momo. O le ngaluenga Mose le na ua wala awa i e le atua. It's not an easy calling. E le whaingo fie. A tātou nofo mau tātou mafo whau i ai kupito i la aso. O se nuu o matua i mā losi lona
malo. Ai kupito I lava I taimi. A leo whaalongo atu I mose. O whaitalai mai lea tua e alu I ai kupito. Imagine going in front of Trump. Ia. E I taimi e tātou te o I a. E o I la ngona ngai I tātou. E te ro. Pe ona whai atu le tina le a inga au. Sa te talo I le atua ona ua toi suinga I le ua toi sui I le atua lo ua langa. Mama ola. Ave le ola I le atua. Ia, te talo loa I le atua. Wha mole mole wha ngā inga mā ua. Po le a lavalo na wala wina mō mā ua. Po le a whoilo na whina ngalo e. Po le a singa luenga e wha ngā inga I mā ua mā te au auna I a te. Wha hali mai. Ia. Na tali mai le atua. Ia. Toi wha wau. Toi avere ola I le atua. Oe wha ngā ma ki a kong. Keilo. Sa ere mea fo inga le. My wife know because I talk to my wife about it. Anga fight fo ilo ua nganga ma le atua. Ma le nganga o le atua. O le memo mo sa o ia te au fefe. Ai sa o le mana o ono lea. O le lei o sa o tau tala. Ke vei le mga kua kau wa ane menga fefe. O le lei o se kau kala I kau kala wha aloalo I mea wha sa mo. Pe au o ngā whea ngai le kale sia ma wha alawe lawe. Ia me whai le wao o le kale sia. Ia ma pūlenga me wha pena. Ai te ro, wha pena le lea me lenga o ia mose. E sa fefe mose ono orona tau tala. He don't have the energy or have words to say to the people. Ai te ro, na whai mai. Na whai mai, ona whetalai mai ai lea oia. O te ia te oe lava. O le nei foi, le wha ai longa ia te oe. Ua o au ina atu oe. Pe a e au mai le nuu mai ai kupito. Tau te au na atu. Iai I le e atua I le nā maua. Rongi, o le ngapela ai whai atu le atua ia mo se o aia. O isi te me te atu te whisiringia le atua. Who am I? Who am I? Why me? Why are you telling me to do this? You know I don't have experience. E fo I te me fifa anga ina I le atua tātou. E whetalai me le atua, e te me musu to le nganga o le atua ia te oe. E whaanga ina oe lo na ngā ruenga I se mea fo inga le e so mapo. You know, sometimes God put us or use us. E whaila ngā ruenga I le mea, you don't have no experience. Lop tala sa oa, e le mea tua I le atua oe au no ma se e le ei masau malamanga, e le ei so experience. Ai tua ia e le tua oe. E te loa mea ia tua e le tua tātou. Mea ia e o yengi tātou. We don't have no experience, we don't know nothing about it. E whaakingo e le ngaluenga le mele mga o le tua ia te oe whai. O ngā I ngai whaali le mana o le tua ia te oe. Tana ma le moni. Alenga whaali le mana o le tua ia mose. Alenga au mai e mose nganga au mai e mose I whafo. Afe ma afe o whangaunga isa e whafo mai e kupiko. Alenga whaali e le kua nonga manga. E te loa. We have to trust God sometime. We need, not sometime, I'm sorry, but we need to trust God all the time. Even though you feel like you don't have no experience, and sometimes you feel like you don't have no reason to be there. But if God call you to do it,
You have to trust him and you have to do it. It's the must. Yeah. Amen. Awane i o tātou silingia le tua. I le teimi e wala au mai le tua ia o e mana o e fia wha o ngā ina o i lona ngalwenga. E le ngata i mea wha e kālesia, a o te tonu lava o rau a inga. O rau ngā luenga. I so se mea. E i mafu anga i si tia e le tua oi. E fo le mafu anga i tu oi le tua oi i le mea ma le mea ma le mea. There's a reason why God put you there. Ina ia i loa ai le mana o lona. Ina ia i loa ai le mana o le tua. Amen. E te loa. Ia i tātou loa wha maoni. A hau fwoi na wala au ina tātou i le tua. Ia tātou wha maoni i o tātou wala au ina. E le te i maua manuia. Le tua le tino. Awane e wha pēa na e maua wha ia manuia. Ia wha manuianga o na o rau poto. Ona ua e iloa mea. No. Awangi e ma wha maurungai. O le poto na ia te oe, le poto na watu e le tua ia te oe. Amen. O le ngaluenga fo ina e te ngalue ai, ele i mo ele watu e sisi ia te oe. Na watu e le tua ia te oe. Na wha e ai le tua ia te oe. I lau ngaluenga. Ina ia e iloa tausi lau a inga, ina ia e mawhai tausi lau a inga, ele ngata o lau a inga. Au lau e kālesia. Amen. E te mi wa ai mai fo i tangata i a te oe, e be mana tuata waa mai a te oe i lau ngalwenga nei pai. Ai te roa, pe la i titi, pe te le, wha maoni pea. Wha maoni pea oe le ngalwenga ua wala awi nei oe le tua. Amen. O le ale ngalwenga pe la i kikiri kokongi ngai kokongi e oe lau ngalwenga, keep doing it. Whai ma wha maoni. Awa fo ini o tātou o so job to because ngai ke mga e kili ane mea mawalunga. The highest paid. Ke roa. E ke fiu e kuri a leo le fina ngalo ana o le tua. E ke fiu e kuri ngaluenga ngai ke mga oi mga luenga. Ke kere kokongi ke mau. E kere mo wao. E whawhewhea o nga e mga oi ke aru e kili. Ma e mga oi e maua ngaluenga ke kere kongi pe a whai e kere wha maungi me laiki. Le la tātou tala no i mea tino. O mea umare tino le tātou te manuia. E re wakua se ki Apollo i a te oe. Satan didn't give that to you. It was God. Even though your life is still not with God, even though you still do the worldly stuff, God still bless you. Not Satan. Not the devil. Le la katou tala no i mea tino. O le fale na e te mawa e te nofo ai, o ta avale i e tātou te o mea o manuia, o tupe uma me mea uma wha manuia te tele le te mawa. E re o ti apoluna e mafuaina e mawa mea na. No. No way, my brother. It was from God. O le mea na, wha maoni pēr ngā ruenga o tui nātu e le tua i a te oe. Pe lai kiki to toni pe ke le ko kong pe sau fo lisi ngaka sau over ko kongi anga ke kuma fa maungi pe oi fa maungi e le ke mi si ki ai le ku lo tangata e le ke mi si ki ai le ku oi pe me kana ku spa ia o me te se o me te luluina e to se lina ya nga amen awa fo ine e tau mawhai e wha kusa lo o ranga. Ma mea nai te mo wā i lisi tangata.
O le mea ngā tō tele o tātou. Tō tele o tātou o lo whaia tūranga lea. I mana o a i sili atu au me mo. I lo uro uso, po o rau wō, po o aia. Tori, ki wha mole o mea umalalo rangi nei tātou te moa e hi umai le afi. E mo uma. E ai uma makangi ngā mea. E se la fia pe e kau mawhai i sili aku lo ora whare nganga ia. That's what it's matter. A olo kau mawhai re i sili aku mea re kingo ngai ke maua ia. Ia e mai mau kaimi. E mai mau kaimi. Nga o rau vi inga ngai ke su ea. E re o mau e se vi inga le atua. E kau kwa le kua koe ngunguki uma mea ngai ke mikai. Ma mea ngai kau mawhai e. O le tūle nā o le tino. E wha maoni le tua, e wha manuia mai le tua ia te oi meo le tino. Ma meo le anganga. O le ala le wala awina o wala awina i tātou e le tua. Ia e lo wha maoni i meo le tino. Ia e lo fo i wha maoni i meo le anganga. Ai le o mea la o le tino i me le anga ai mo fo i lo o langa i tua. No. O le mea e te lo ai whai lo a inga. O mea e te lo tau se lo a inga, ma mea e te lo tau se le kalesia. Ma fe au man ngā ruenga le tu. Ia e wha maoni e. E le leilo tātou mau o le mea le tino. Ma wha manuia mai le tu ia i tātou i mea o tātou mauanga i mea le tino. A ia wha sili a ona awelo tātou wha mua i le tua. Malona fina ngano. Amen. O le tele o lo wha mua o le tua malona fina ngano. O le tele fo ele nā le tafe wha ua mai a le tua i lunga ia te oe malo a inga. A ia awane i ngaro. Ia wha mawalano lo lotu. Awane i wha mawalunga ina lo loto i wha manuianga o tu. Wai once ke maua ele loko wha mawalunga. E toi wa ese ele tua ona wha manuianga nai. Wha manuia ia te oe. A lo le ngā hoi. E korosia e ma wha manuianga le kua. E uma mea ngā pe a whai e ke loko wha mawalunga. Awangi a vea manuia wa mamea o le a. E se i ma siri ma wha siri e iau ma whauwhaunga. Mau manaonga, mau manao. I lo le tangata, i nei tangata i e tamu whai e. No. We all start from the bottom. But when you reach the high, please. Awangi e ngalo tangata, awangi e mga kuwha mawalunga i ka ngaka ia le. Le sa a maka kui lalo e peia o oe. E o fo i lai leo langa wha keusiano, ma le ola wha le anganga. Awane a vea le mawalunga o lo wiloa ma le mawalunga o lo au aunga i le atua. Ma mea e te manatu wha mawalunga i tangata o lo fau mai tono wha o tanga. E tusa le tangata ua lewa o na lotu mga lue i le atua, ma le tangata whato a sau mai ana nafi o ta whato a wha o rainga. Kusa le kokongi ngā ia te oe ma le kokongi le ia te auli fau mai wha o tanga. Ma malisi mea. E re wha pea a uminga e loko ma uminga e wha o rainga a e maliunga e alu le reo le wha wau. A sau whakangaka le whakoakalia Yesu ke viso e vea mali wha ola. E maliu kai au e isidisi o le wha wau e alu. No. We all meet in the same place. Awane i a vero tātou au na i le tua tātou o whapeo o tātou lewa i tono ngā renga le tua. Ma mea la e manatua. O e siri ma oe e te iloa mea uma. Wai esele upo e tu ina atu e le tua i a te oe e te la ungai. Ese fo i le upo e tu ina i le tua i a te au o te la unga tua. Amen. Olea, tātou au na marwha maros, marwha maonu. Au na i le tua marwha maoni, i a tu tusa umatangata i a te oe. Amen.
E le isau Yesu whainga le whapenga o tangata wha o lainga. No. E o ai tangata o lai ola pei le lau. Na sau a Yesu. O le anganga fo ile ngā o pol kalamane. E le alu atu pol kalama ia te oe le ua i wha o lainga. No. O le pol kalamane ia alu atu sa o ai nai o uso. O nai o ainga. O nai o uo. O nai tangata o loo whaapongi sā pere ti a polo o la tau mapopau. Ma tuina nau o leo langa. Male lau langi nei. O leo ngāna o pol kalamane. O le fionga pa ia le atua, ma le whaamalosi o le atua, e alo sa o ia te oe. A whaivo i e ni isi o tātou tangata wha o lainga. Ua tau walu ese. Po walu ese fo ia e tamu whai e tosau. O le pokalama nei o le upule le atua e ao ngāfo ia te oe. E ao ngāfo ia maua. E whaamalosi au fo ia maua. Nei te iau tu whapea o ngā le launga. No, no, no. This is belong to us too. It's for me and my wife too. Yeah. And my kids. E tu tusa o matatou e le whapea ua mawha o laingaro. Ona ese leo a umoe. No, no. We all the same. We all try our best to serve the Lord as much as we can. So a whaina e te le o olo e olo pe mea lalang. Wa ai ni te ua tuai. Yeah. Don't wait too long. Don't wait too long to bring yourself to the Lord. Yeah. Because you never know what happens, gonna happen in few hours. I lunga to oe. Amen. Amen. E mo o mia fo e ma ua tau sanga. Oh, even us, we need your prayers. E mo o mia e ma ua se wha ma losi anga. We need it. All of us need it. Ai e se fia o a ngelo le langi pe apa ia manu ma lo mai se anganga. Yeah. Tasi pe lua. E hala I le tātou wha soa I lungo le tātou pokalama. So it is not about me and my wife. Ma le tamaya tala le lei. Po le nei pokalama. But it's all about Jesus. Yeah. It's all about Jesus. O le mata talo I le atua, ina ia wha malosi mai pēlo nā nganga ia I maua. Ina ia umi mahau ngā le nei pokalama I lungo te penga whailangi. Po le ale fina ngalo o le atua ia I maua po o hau po I o ualu. Aolo o alu pēle ngalu wenga I lungo te penga whailangi. O le wha malosi atu ia te oi I lungo o te penga whailangi. Ia tātou wha maoni I o tātou walawina. Whatever God call you to do, be faithful with it. Yeah. Amen. Either your job, your work, your family, or church, or whatever. Whatever you're doing right now, o le ale mea, po le ala walo ngā luenga ngai te ngā lue le taimin nei. Te tonu o a inga o whalwhai ngā luenga o e ka le sia. Aua ne I ngano ia te oe. O le atua na wala wina oe. Le ngā luenga nai te whai ngā luenga I o le atua na tuina oe. I ngā le ngā luenga ngā. O le ekalisia fo ele nā e te ngā lue ai. O le atua na tuina ai oe. Tuina oe le ekalisia nā e te ngā lue ai. But we have to work. Ma le wha maoni. Ngā lue ma le wha maoni. E le au ngā le tātou ngā lue wha maoni I mea o le, I le ngā luenga le atua. Ai te le wha maoni I lau ngā luenga. It happened to me sometime. Kala mana mo. E kai me ke le wha maoni I mea ngā luenga au ke wha maoni. No. It has to be ia kukusa. Ia palengi mea uma. E le haimase e senga o lo wha maongi I lo e kālesia maranga luenga ngai ke ma whainga le malwala awinga o e le akua I lo e kālesia. Ma lo le wha maongi ngā luenga ngai ke ngā lue. Kukusa le ma le meleo o lo alofa I le atua.
ai te rea lofa i lo uso. A wā e rea o ngā lo wha maoni i meo le tino. I lo ngā luenga. Ai te rea wha maoni i meo ngā luenga le tua. E re te tau fo i la ona e wha maoni i ngā luenga le tua o mawhaiwhine ngā. Ai te rea wha maoni i lo ngā luenga. E te rea wha maoni i lo tau tonga i lo tō lua. E te reo wha maoni i tau singa o lau whanau. E te reo wha maoni i wha mao popoinga o lau ainga. E te reo wha maoni. That's not a good picture in front of eyes of God. Nai whai mai rea tua. A whai mai e te alofa i a te au e te reo wa ai e. Oi ai whai mai e te alofa i a te au o lea e te reo wa ai e. E te reo alofa i lo uso na e te wa ai e. E wha pe whea la ona e alofa mai a te au e te reo wa ai mai e. E tau e le tua le menga o le pepelo. Amen. So, o amea umaro o wala awina i tātou e le tua e wha ngā ina i o tātou tangata. I e tātou wha maoni ai, no matter what it is. Tino o le anganga. Body or spirit. Amen. Amen. Yeah. Huh? Yeah, to add on to what Bauer was talking about, talking about, our job, like, we have to be faithful not only with you, our job there, provide my income for our household, but we also have to be faithful with the ministry that God has called us. Like he mentioned earlier, whatever the ministry or whatever your called is, you have to be faithful. Don't do it because pastor is looking. Don't do it because, um, of aifa tangata. But failava oe ona lo lo fai le tua o lo tau langa fo ile na. Ile ngata fai le o lo ngat wenga. Your job, when you're faithful with your job, if amanuia fo ile tua. Yate oe, not just because, mo mai le tupe, but no, God will bless you when you're faithful with the little things. So ole ma naya foi la ole o langa fa ola fa maoni a wai te le o ona I seisi a le te o ona I le atua le o ilo le ele I loa e ta ele o ai e toa I o mata. So he sees everything. So e sili atua ia o na moa o manuia mai le tama I lo o tanga le fai fa folinga o lisi foi fa malosi tele o taimi. Sometimes when we're in the ministry, we think like e beila le amatanga o le maola falianganga o na ua to sui le maolanga. There was one point where my husband, was talking to me and he was saying, "Hey, hun, I just feel like I don't feel God no anymore." And when he mentioned that, in my heart, I just, pape for loto, oh Lord, help us. But na mai fo ile tua le upfama losi mo awe ave mato ainga. Awa e te whai matua. E le whaia I lo whaalongona. Ia e loa ma e mauti noe lo mawhawhau that God is with you everywhere you go. And whatever you do, He is with you. Peila le story le ya mose a. Na whaia I le atua ya mose. I am with you. So o whawhetai fo o iha mose. Ilana whaalongo. Out of his obedience, lea na whatau nuu o le wala au lea lea tua ia mose au mai le whanaunga e sara elu I whafo mai e lawea ai mai ai kupito. So ila uia fo ia mafutanga ma le tamala inga e lau wha maalosi fo ia I pēr wha apea o whaalongo atu e le we don't feel the Spirit of God. We have to keep in mind that He is with us at all time. O le atua, He'll never leave us. He'll never forsake us. And even in our walk with Him, there are times that we feel like He's not hearing us or listening. But you got to understand, He said in His word, that I'll never leave you nor forsake you.
So ole upolana mato whaalongolongo e le nei aso, whaamalosia ia, i lea ngala o mea e tolu a i lo o langa whaaleanganga, e whesosoani e lo savalinga, ole a, ole sa ili, seek God. Ole si, the second one is prayer. Ah, lo te talo i le atua. When you seek God, when you seek God is basically through his word. Olosa i ili, pena family, Failauga le ni tai au ia te mato, o tali uma o tato whaafitauli, and everything that we go through in life, it's all in the word of God. And I can agree, au te tali tonu malau, loto atoa e sao le nā tala. O mea umalawa e ni de tato, o le te tonu umale upo le atua. And na le loa tato, the reason why we don't know, because we don't seek. We don't seek his word. We don't find out for ourselves. Ai mawhawhau mea umai e create I lalo le lalo langi nei. It comes with a manual book. A loa mai, how do you operate this part and put something together. So hapena foila tua when he create all of us. And you know what? I'm so grateful that he, na o mai le upo le tua. O le mea mana ia foila le upo la lea. Elena said it's not just an ordinary book. This book is alive. It's living and active. Whawhitaila o le upula lea lea tua whesosoani le tato savalinga a. When we seek him, Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." A tato ta asa ili lea tua. Tato te moa ia te ia. And he's not too far. If I fitai for ya ulia tu lona alofa, man, God's love e le mawhai upona wha matala lona ngale. If I malosi e toi fo I te to uso matua. E mita ale loto I le tu lona upu. Whai a lea ma wha malosi anga I a maua. I le maua sa walinga. E le ngata whai lea. I pupo ngā fo e o mai leo langa. Man, le upo le tu e wha mawhana I a maua. I te mi whaingata. So if I've taken le tu le upo le nea so whaamanatu mai. Ia te tato o halawa mea tato se, no matter what we face in life, God is there for us when we seek him. When we seek him in his word through prayer, that is a way of communicating with God. God communicating to you through his word and fasting. I love what brother said today. Fasting doesn't only mean to sacrifice your meal, but you have to fast anything. And that goes, Belau tato telo te mini, le tupulanga le ne, o tele ana tato, um, leo talonga, we're on social media, we're on our phone constantly, or whatever it may be, or watching too much TV. But, fasting is like sacrificing something for God. We have to basically sacrifice self, starve our crave for self. Me satisfy ma edify me satisfy le tino falitino. When we fast and we basically we're strengthening our spiritual walk. So iatia ole ne tu lafiafi. Fama lusia tia ole uso mali tuangane posita ma fo itina o lo ma futa mele ni tula. God called each and every one of us. It's up to you to make that decision. It's up to you to say, "Hey, God, here I am. Use me for your glory." I'll te challenge for you to ole so matone. Fa'ale te mile tato moa, because life is short. Tomorrow is never promised.
E pule lava le tua lana taimi pe wala au mai a te tato. A le me mana iai, wala au mai le tua. Wa tato sa uni uni. O le nganga fo ne na ia te au. O te sau e so soani e le tama. E wha malo si e foi. Le ngata foi. E te oe male mata mata mai. But oh, si au ainga, my family. I love my family. I love my friends. And I want to make sure that it's at a war my langi. In my mawa, we gain the whole world and lose our soul. In my mouth, I tell me, tato te mi mitai me o le nei langi. Ai tato wo be umatu fo le nei langi. We don't take it with us to the grave. I thank God because mita mita le loto because what wo loa le mei o ai pe fa pe umalata ola a. Before I used to fear dying, but now it doesn't phase me. Ele toi popole lo loto ai se a na o moti no le mea o te my final destination, and I know where I'm going to be. And I want to make sure that if I go like what my husband said earlier, I want to make sure that if we leave this world, that we have the chance to share with you Jesus. It's out what's here oil a low for Yesu, a low for let to a yatato, oil of a tato, manatumaya. So, famalo see it here to oil a 5 away to what way by famalo see. I want it having a pipelo leti apollo. Mamma ete fam 5 ilo savalinga. A 5 na esa vali mole li. And you feel like you're not going nowhere, don't give up. You're not doing it for nobody, but you're doing it for God, for dad, for father. Motama, mo Yesu Kiriso. Ilo fire for ono so oya vi inga. Pa ia vi ia la vale tua. E wha malo siele nei tula fia fia te oe. Olo mata mata mai le nei tula fia fia. Wha mangal mai foi pewa pia o malingini loi mata lea e malingi lava loi mata ona o mawhawhau le lofo o lea tua. Man, o te whawhetai piti awa o lea lofo o lea tua maua e maa ua se mafutanga narori fealofani i le maa vafa au lunghani i, but also for ia le maa ua savalinga mo le li. E o foi whawhita au li ma te facina o whaingo fie o na face i le upola lea tua. So e whamalosi atua ia te oe le hiuso mo le tua ngani. A whai e te le i talia ina Yesu e vea maua li ima lo whaola. So o lo maola loa wanoa. God is here. Jesus is here waiting for you. See, like we mentioned, God has a calling for all of us. Basically, you're the one who have to make that choice. You have to choose God or choose the enemy. And when I say choose the enemy, meaning you're choosing yourself. Now I'm not saying you're the enemy, but what I'm saying is, when you ole mea nana pa ua satani, awa manatu fo ia, o ia fo ole sia tua. And that's the same thing he come and deceive all of us. Tamfaya worship by oi, you're another God. So if I'm a losia to lene to lafia fia oi luso polituane, tama fo tina ma futa malene to lafia fi. So avilo tua. I guarantee you're not missing out if you give your life to Jesus. There's so much, available for you. There's so much blessings awaiting you. But only fatali so yeti oi. So from reale to lo falo, lenea fi yosina papopole na ilenea fi.
Hallelujah. Ia vi ia le tu ia ole fa manu se tu le na tina ile ne fia fi lunga le tatu po kalama. Ia sa te le ia se o onga e ala mai le fa malo si po le la unga sa sa ungie le uso. Yeah. Ia polo na uso au na fo ia Titus. Uelese le nei taia. Fa manuia i o ma waloto. O leo le ua ma mai fo i share atu ma fofola atili ma whaalau i tele atu le upu sa papena ana mātu whaalongo ina ma mātu talia i le nefiafi. Ia ole au nanga le nei polkalama. We're not trying to tell you what to do or pe fosi atu oe pe le ai ole whaamarosi atu ia te oe le uso o le tō whine po se tamā ma se tina I always wanna think back ile taimi sa o iai ile pongsa ile lalolang ma wha ngā inga ile ti apolo leolang e alualo ma whauwhau I le mea sa o wa ai mai I to tonu I to tonu le whaoltanga le tua te loa. No whaptai le tua. Because e leo se tangata na sui e no uranga. It was God's timing for me to change. And that's what I'm trying. My heart is eager to. An le lunga le pokalama. Ina ia o whalango lango le nganga pa ia o le atua. Ina ia suia mailo o langa. Ona o le upa manusi. Mai le nganga o le atua e watu ia tuoi. Not me. Because there was nobody came and changed my life. It was God. Because of the memoria. When I was out there, I didn't like what was going on in Kongole. Le liole lau ke siano. It's not the whole body of Christ, of Jesus. But there were some few people in the ministry of God that stopped me from coming in to bring my life to God. That's why I pray kakalo ile tua. Ia watu lona nganga pa ia tu lo lotu. At the same way that he touched my heart to turn my life around. And I want him to do the same thing to you that I was watching tonight. Or every time we live on our broadcast.
The same way he changed my life, that's the same way I want him to change your life. We're not trying to force nobody because that's what happened when I was out there in the world. There were some people looking down on me because of the way I was, my life. But I'm going to be honest. It was that. What I learned when I was out there looking inside, people na yo ainga na yo wo o uso e masangi ya tia o you guys still out there. I'm not pushing you to come. But I watu le mana o le anganga pa I o le tua ya te oi. Le whaonga ina le suinga o lo o langa malo aina. Ina ia mawhai o na sui mai e lo o langa I le tua. Because se le mea na ova ai ai. If you still out there, you want to come in and give your life to the Lord, don't look awange e paalango lango I kangaka o lo I kokong kamwhai no. Ba ai o I le tua. Te talo o I le tua ina ia whapena o na sui lo o langa. That's what happened. That's why it was so late for me. Ai whapetai I le tua. Whapetai I le tua sa ia te tala o lo loto. Mama ai lo na pinanga. Wo sa wo whaau toi whaau raina I lo tangata. Awane e tamwhai e base lo life I tangata o lo tono whaau tanga. If you want to give your life to the Lord, don't look. Awange eva ai lis tangata. Awane e whaatus tu solo sa I le tua I le tangata o lo whaau raina. No. Tu sa le tangata o le tono whaau tanga mo oi. There's no difference. E talia Yesu. O le se senga na. Talia o Yesu saua oe ona o lo walofa. E te mana o sui lo o langa ma ame lo wola ia Yesu. Saua I te tonu whaoratanga. E te lo ngā fo ile ngā lua e mai o le anganga o le tua ia te oe. O no la sa e whaalango lango I le tua Yesu I lo o langa. Pa awane e ngā. Awane e ta halo I le tua. Don't play with God. Awane e ta halo I whina ngalo le tua. A ona sui e le tua oi. Awane e ta halo ai. If you want to come serve the Lord with all your heart, you have to be faithful. Ia te oele mata. Ia te oele mata. E te taalo I lo I le atua. Le nae I te waai e lo le to sa le atua ia te oele. You don't play with God. You don't play with the Holy Spirit of God. So lea. Tatou maptanga ma tatou porkalama. Tatou whaamalo I le atua. O le pokalama e whaalango lango I le anganga o le atua. E suia o lo o langa. Not us. A le manga luenga, ia tuwha atu perifi na ngalo Yesu Keriso. Ua lata le taimi o le atua. Ua lata le taimi e te tau ia te oe maa ua tong mai awe o tatou wola I le atua. Ma tatou wha maoni I le atua. This is not a time to play around. We still have chance. We still have chance, my brother. Please come. Oh my. Te talo o I le atua, te talo o I le atua. Ina ia mawhai o na sui o tatou wolanga. Mo mai awe o tatou wola I le atua. O lea, whatever God is calling you to do it with all your heart, do it with faith. Whaalango lango I le atua, e iai le atua ia te oe mau mea tatou te whaia. Ia tatou maua leo la whaatua I le atua, maua ia tatou maua po I le anganga alofa, I lo uso, mau a inga, mau tatou tangata. Ia tatou maua po I le loto pe alfana.
O lea, o le tātou por kalama, ma le tātou whaasoa le nā i le nea fiafi. E ala mai fo i le launga, po le upo le atua. Ia sa launga ina, e le sunga ia Titus, Uelese le nei, le mātou e kālesia le mātou lotu, le nei aso. Whaamanu ina ai o mātou lotu. Tari tono o le nā fau whaamanu ia i o tō lotu mo tō whina ia whapena na mawalunga le anganga o le atua, ina ia ngalue lo na nganga pa ia i lau loto mo lau whina ngalo. Ina ia whapena ona e talia Yesu e avea mo wali I mo whaola. If you're watching this, if you don't have a church, go find a church. Whatever church is close to you. Yes. Get planted. Yeah. Go to church. Fit your spirit with the Holy Spirit of God. Whaongongo le upo le tua, talia le upo le tua. Alo le ngā hoi. We have our program ke sau I te lotu ai. Whaongongo. Talia. Pe ne Syria, if you don't have a church, please go find a church. Any church. As long as e launga ina I whina ngalo Yesu ke viso. Ma avere vi inga Yesu ke. Aro. O le teimi nei. O le mea mo mea. We need to put our differences away. We need to. Tātou a inga whaola ina. Kālesia. Wa ese o tātou manatu. But we need to spread the word of Jesus. Te tau ona tātou whaamalolosi. I tātou tāna I whina ngalo Yesu ke viso. A onisi a mei tu atu. Please, o le ngaluenga, o sau o ti apolo le o sau nei. O le sau ti apolo I tangata la I whafo lalulang. O le sau le tono le a inga o le tua. Peo no whai atu le matanga. O le mele wa nei. O tele na o vevesi tangata whaolaina. A le atu o le ngaluenga taun tatou o e whai. O le te tu e whaasau mai o tatou a inga. Ia awa nei to tele tangata e awe le ti apolo. Ma awa fo I nei iaia ni tangata e awe le ti apolo. A whaina suia e le tua o tātou tangata. Ma tātou maua le oli ma le whiwhia I le au nei le tua. I te tau fo ila ia tātou ona tuwha atu tangata nā le oli le te oli e. Ina ia o lātou I loa. O tātou sila fia fo. E le I loa mamala malama me o le tino I mea o le anganga. Na o le anganga e malama I mea o le tino. So a e nufo lama e mahofa. O tangata uma o loo iei le tuina nau ma whaia mea o le whiwhiana o le neolanga. I le o malama I mea o le anganga. So o lea e te taua ia tātou ona tātou e tuwhal whina ngalo Yesu ke miso. Ona ta lia ala I o le anganga o le tua ma whailo na ngā luenga. I loto ma whina ngalo o tangata. Tala tuspa ia. I le fo I fua le upo le tua. I le fo I fua. So ia o le tātou pol kalama le nā I le nefia whaapetai. Ia I tātou pāanga. Ia I sunga I whawhia ngainga. Ia mō tau whare tua o lo mata mata mai le nefia whaapetai la o tau nofo. Te talo ia mō tātou pol kalama. Ia whaamanuia fo I le tua. Ia te o tau share le tātou pol kalama whaamuli. I runga le Facebook, ia ma le tātou YouTube, whamomoli, subscribe le tātou YouTube. Ina ia whapena o na tō telengi se mai moa mai. Ia ma whaalongo le whina ngalo le tua. Ia peo na uwhai atu ai, if you want to come on my program, feel free. Call me and we talk. Peo na uwhai atu fo i ngalo o le polkalama nei. E re eini e se ngai whai e iluma I. No debate, no nothing. O le pokalama lea, na o le whina ngalo o Yesu e nini o spread. A iei fwoi se me te whina ngalo o nei te whaapea e whaamani atu. Don't call. Amen. Don't call.
Because o mea umai alu atu lunga po kalama lea. O lea nganga pa ia na te whesoswani mea uma. O lea, if you want to come and if you want to help out and, you know, whaangalo muli mau po o lau e te whorwhora I lunga tā po kalama, feel free. Let me know, call me, and I will bring you up. Ai ia te talo I le tua, te talo mo mua I le tua pe o le fina ngano le o le tua. E te sau e whaasoa I lunga le tatu po kalama. Pray to God, let the Holy Spirit, you know, to let you know o le ato. E re whaia ni me I lunga ni o tatu langona. E re au mai fo I o I lunga o no papeo, no. O le nganga pa ia. E au mai o I lunga po kalama. E whaalonga tua e re o whai atua se nganga I atu e. Awane e vili mai. Se I longa o wheta lai atu le nganga o le atua I atu e. You have the message that you need to preach, then call me, and I will bring you up. Amen. Ia o le tātou por kalama le nai le ne fiafi, o le ia whamanui atu le atua, ia I le nei wa yaso. Ia o ma nei fo le upu e ni I wha mafo le tātou por kalama, e watu le whaptai, ia I le sunga, ia Titus, Uelese, ia mo le upu whauina I le nei yaso. Leo o tātou wa manuia I ma maua le upa soa I le nei fiafi ma tui wha manatu ma wha tupitele ina I lo tātou ola au auna I le atua ina ia tātou maua le ola wha maoni I le wala a winga o le atua ia te oema. Tono e kālesia, tono a inga, tono ngā wenga, tono wha la potopotonga, tono no ia tātou maua le wha maoni. Amen. O lea ia whamanu tele lava le atua ia I nei a fiafi. Ia o le tātou por kalama o le aso tofi nei, ia o le tofi na ia o te whaasoa I fu I le upu a le atua I le aso tofi nei, pia o to I le ola, ma le malosi, ia wha mole, tātou a inga, tātou wō, wha mole te talo, mana tua mai le nei por kalama I lau te talo. E wha moe umatu mea e ala I lau te talo I le atua. Ina ia whapena ona wa aia le mamalu, ma le ngalua mai le nganga pa ia o le atua I lunga le por kalama. Ina ia tele ni a nganga mo manu malo mo le atua. E ala mai le tātou por kalama. Lea wha manu e tele lava le atua ia te oto. Ia I le ne fiafi manuia le neiwa yaso. So manatua tune in le tātou tune in me le tātou por kalama I le tula iwa, le teime California. Ia I le aso tofi. Ia mai whamanuia tele le atua. Ia te oto le ne fiafi ia le wha umari tātou por kalama. Ia e vere ne teimi ia e tue whaatalofa mpatou wha atuai. Ia I o tātou paanga uma ma o tātou ainga. Ia e maise le paso le por kalama. Le tin o le tofine. Ia fina. Ia e toi fia wa ai le pas pe o toi si e loa le pas. How the bus look like. Ia o le pasa mako I re mess around. Ia se si. Ia o le umaro tātou po kalama e mawhaina e toi alu le amatanga me o le tātou po kalama. Ia ngana ko ai le pasa. Wow, tele atangata. Ke siri mai. Sorry, oi e le pasa. Nga le kau mea ngō le pasa. E make whiki make rei wa ai le pasa. Ia o la umaro tātou po kalama. Te replay le kako video. Ngai ngana la ko vai le pasa. Vai kongi me lima le pasa. Whapea awala ngi sasi. O le passport. O le koa kere I o koa ngangi le pasa. O kama umanga I la vea koe ma. Maisi au wali. Ia. Kasi ar karo le pasa whaalongo. Ie maua uma. Ie pole are koa kere o lau poisi. Kasi ar karo le pasa le rua. E nis kaiminga ngaru alu pasa. Mekara le pasa. Para. Peu aka so o kere ia fo ioi. Mekara le pasa ngala ova ia aka e kau reise upore li. Iole ia
Whamanuia whātou whātou por kalama ia I le tofine ia fina. Fina, we love you, manuia le nei vai aso, mana tua pei o I talosanga, whaptai I le atua. Ia I le ola ma le malosi alo moa pe oi pas, o lea, we love you. Ia ele ngata I lea tātou mafutanga, whatalofa whaapitai, ma tātou whātou whai le nei whiawhi. Until then, we'll see you, la pule aso. Thursday. Oh. Na Thursday ia o lea ia manu ia te le lava fufuanga o le nei la fu le nei vai aso ia I le nei vai aso ona le suafo o Iesu. Amen. God bless. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.